So, huwag mo chat po ka, o ka, tanga. What's up, Super Fam? It's me again, Super Migu Bay, and welcome back to my YouTube channel. And for this video, unsa ta na Ros? Magpintal aning amo ang divider. Kaubanak si Ana Ros. Kung pag umangkon nga single. Oh, single. Shout out sa mga single diha. Shout out. Kami po, single ko, single siya, single ming tanan. So, super papadayon na miha kay muna mo ang sa bahoon among divider nga nabagyuhan ni Bagyong Odit. Odit. Muna mo ang pintalan kay nga pahak na. So, watch lang Super Fam and continue na may. Padayon may pintal dress taas kani taligsik man na ba sa atong camera. So padayon may sa pagpintal ha. Woo.
Super fam to siya, nahumana jud namo siya og kuan ha. Nahumana jud namo og pintal. Kaoban si Anaros, aso Anaros. Kalumi-lumi naman ang Anaros. hinalay. Asa makadapit? Mataro. Asaro. At oras Anaros ori makita dara. Ana hayag kayo. So marto siya super fam og shout out sa tanang makakita og mulantaw sa akong vlog. Marto siya super fam. Don't forget to subscribe, hit notification bell para updated ka mo sa upcoming vlogs nako. And Anaros, bye bye Anaros, bye bye. Bye bye.